Bangsolong All Assam Student Union atum Citizenship Amendment Act kaputhak kachesong kangthotho. Ningkan thongke braphliapi Central Sarkar pen kacharli aron kilar thoputhak Prime Minister Modi lamthe kapangda. Langsome PR rong gachelenga tobar kimimi derajok rat kisung. Kardom pini Adap Abirta long panili sami jili hansapi non bertang ton pen arjik tha. BJP Ratcharia songatum joy pen sai ki claim kachong hupua koi pipansi puthot All Assam Student Union hanjang nangso arotum pater pc kiramtang papani phai troxy arni pen Citizenship Amendment ekaputhak kachesong ingthorthulo. All Assam Student Union Karbenglong District Committee Amaipu Arnab Jyoti Kakoti Chunbang Biswajit Bora All Assam Student Union Hanjang nang Swaro Amaipu Ritu Kalita Chunbang Pradip Datta Lapen Mahila Samiti Atum Pater Piponsi Ongdung Arat Chitudun Pen Hanjang nang So Ahitialong Citizenship Amendment Kaputhak Puthot Kachesong Ingthorpono Det Piangkang COVID-19 Akeso Avor nang Kangdang Penajok Citizenship Amendment Kachesong Asai Pasang nang Kokno Bonta BJP Ratchariatum joy pen sai kiklem chong hubo malam kiklang thuajo ninggang samsi chepaklang ponsi All Assam Student Union Mahila Samiti lapen raratum thordon pakpen kachesong parupon thulo সংশোধনী আইন 2020 বাতিলৰ দাবীত আৰু ইআইএ 2020 বাতিলৰ দাবীত আমি এই কাৰ্যসূচী হৰিয়ানা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছো ইআইএৰ জৰিয়তে আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত থকা অধিকাৰ যেহেতু চৰকাৰে কাহিনীব বিচাৰিছে ইয়াক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু অনাগত দিনত যাতে তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ কাম নকৰে জনসাধাৰণৰ যাতে এনে ধৰণৰ স্থিতি নীতি নাই তাৰ বাবে আমি হুকিয়াই দিছো অন্যথা কিন্তু 2021 জন ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পাছতো অসমৰ কাৰ ইআইএ এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিয়মিত হৈ অৱনোৱাকৈ এনেকৈ অসমৰ সকলোখিনি মানুহক ভোগ দি যিখন আইন জাপি দিব বিচাৰিছে আমি তাক কোনো পৰ্যায়ে মানিব নোৱাৰোঁ আৰু এই মানিবলৈ যোৱা যিবিলাক বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলোককো আমি হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই যাতে অসমখন বিনষ্ট কৰি ধ্বংস পথলৈ ঠেলি দিয়ে চাৰিওফালে পৰ্বত পাহাৰ ভৈয়ামত যি আন সৃষ্টি হৈ আছে অৰ্থাৎ বিজুলী উৎপাদনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে উপনচি বাগান আদি কৰি যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ বিশেষ ক্ষতিসাধন কৰি অসমখন বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে আমি দুৰ্বল হৈ পৰিছোঁ Kedamtang Arni Asamarat atum Citizenship Amendment Act nang nepojok kachisong airset prongsat kedohot arengiso apran kedam lapen hem kangsam kache thapnang atum ta dopeklo bonta Assam Sarkar pen Central Sarkar atum panung thipsi BJP atum aning hang alingsi klempon aratlo lapen non EIA bill aputhak sitami chidondon thikthepusi kachisong ahot ning kangsam sai alam chepaklang ponrenti Bokajan penananterang Karbenglong Live. Det piadang kacharli ahin kapaprang dun thekji aphan lapen klim sumaratum aphan joy kepen kapacharli dunlong japhan niphai troxy arni adap porphai kre isimalom India Prime Minister Narendra Modi ahin pen National Education Policy mate NEP video conference pensi ingpupantangno Det pialong ke Charlie ahin ka paprang dun Japan pura pini India Prime Minister Narendra Modi ahin pen National Education Policy impupon Ministry of Education lapen University Grants Commission ahin pen cherap cheto dunsi mai phapono lapen bangso malong India Prime Minister Narendra Modi amethang chetong dun lorle seta video conference pensi chetong dunno Bangso National Education Policy kangpualong Prime Minister Modi pen kaningje ponatengki Labangso National Education Policy Probjin pen pachun ponpo नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा साथियों 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद
National Education Policy Pensi Akimi Abharat Pangthorpampo Bharat Adet Aja Kongka Chilong Ponjiaphan Det Piadang Kacheng Thorahin ke Paprang Dunjiaphan Laso National Education Policy Hanu Kenang Sotlo राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए Abarem ka Charlie aron akisung ke dokoka joksi Det Piadang aphan akanahok nang dokoklo Akang to ya hin ka Charlie donahot stream ban ke pajok ponjia phansi Bangso National Education Policy asai dengponlo Det Piadang along chongdat chat abang atum sitami aman chelong nang ji pusi mayalong Prime Minister Narendra Modi pen ninje ponthu ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर Ningkan thongpe raphliapi ke Charlie hin ke larthosi Bangso National Education Policy alongpen ke Charlie oso maratum kinangji arpuabang asap ake joy doponpo Mayalong Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishang National Education Policy aputhak ke tok abangphu anparta abarem ISRO Chief Krishna Swami Kasturi Rangan Lapen Kapre University alongpen Vice Chancellor atum Chitongdon Bangso National Education Policy ke wan penajok Det Piadanglong ke Charlie hin penang an paprang pon thekpo pusi ningche thipon rinti News Desk Report Karbianglong Live Nilip constituency angkang Silonijan ahabar langsung mepi arong kedam atobar pini arnianta longle lapen arlong sangtianta ke thokpon prui kaviderajok raratum ajo pherlo ka cheleng jiaphan thedung akesung chichak nang rintilo langsung mepi lake rong kimi kalilo labangso arong lake ningkan phokep sose pensi keseng arong lo lapen bang pharo hini sose raratum labangso arong along do Bonta pini arnianta labangso arong aphan Karbianglong Autonomous Council kachari pon asongja potum kelang kapanung pon kogajok kemisen kachelenga tobar avarsai longdon de detlong Chethan pon me langso me pi arong laki nilip constituency kaparlo angbong kapap hidun hupnai arong lapen kapadusi arong lo Bangso jok tobar penchenglok kemisen kichuna lang abar saita nang pipon pedet lo mapusi halada ke do arong aradatum kaning ria puthak pherang ke aphan nang chithan lon Nonaka ho jong sika chilenga towarta lapusan pinak pulote ningduk mimi binong athe radatum ke sarkar pen kemisen ka chilenga towar pen chenglok kichuna lang lapen kemisen se ka chileng abar sai longdon ji mini pusi Karbianglong Autonomous Council along MEC aphan chotoi donno Bonta pini arnianta sarkar pen thangnat abar sai longdon de rabangke nokbe a an pinak lopu asarlam thia sonsi nang mandet loputa halada ka radatum ningje renti Langchi Thingben Subhas Terang Karbianglong Live Kipher ke thaga hin anso se kapaching thorlapan kapachi hungdun thekji aphan Karbianglong Autonomous Council kaparlo alongtin constituency along thedung kipher ke thaga hem kikim ponji aphan chisik pon bomlo pusi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningje
Papa ni phai throk si arni det piarlo ingdeng throk National Handloom Day katalon along pachi tondon si Dipu Legislative Assembly angkang along ki Dipu arong sopi Arboretum and Craft Center Conference Hall along si talon ponno. Karbi Anglong Autonomous Council Handloom and Textile Kelangchari Arpukedo EM Roton Teron Kachepahem Phua Mayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chitongdun Lapen Man Peng Pen MP Horen Singh B EM Amar Singh Tiso EM Kache Rong Pipi Lapen Ongdung MEC Atumda Chitongdun Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kaninjia Tengke Aman Kedu Kangtang Pring India Prime Minister Narendra Modi Ahin Pen Suarlo Otumapan Aman Kipi Lapen An Sose Suarlo Otum Ajakong Kapat Hidun Thekjia Phansi Laso National Handloom Day Katalon Ajarmek Dengponno Suarlo Otuman Ajakong Kipi Aloso Otuman Empowerment Kipi Manting Kipi Lapen self-dependent emekan jongjungan le kipi rekha kena Jepang rengon laso bangsi Narendra Modi ate hai alangli mathapon kipsi las beklem lasino nitum karno Autonomous Council pentame corporation hin tame living society ek bang 100% grami me ake joy benda paisa kera de dupi GIA ini tungkar Autonomous Council pendapiti. Kipher ke thakahin an sosai kang thorpon japhan special grant nang lelote alongtin constituency along thedung weaving center mate kipher ke thakahem kikim ponjaphan Karbenglong Autonomous Council pen bor ipon bomlo lapen non ki bangji ningkan surihini ra inkoi ra isia pharman Karbenglong Autonomous Council budget along kicheng sike kipher ke thakatuma phan grant in its phan pharo kipi ponjia phansi bor ipon no puta Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningje Self help group atum made living society kipher ke thakatung phan lahai tameni lina chonuriya bangke niltum nanatum yongsi along tina consciency niltum epranga matha kondo niltum Assam government dan state government dan niltum cingwai bom niltum special grant yang sinang le pulong te along tin emisi conscientious isi khetan weaving center ke kibia phane jum kabori ponje phansi sik ponbong lo ye ma ka inchar niltum cingwai phansi special package pen laso ke claim ponje phane tum ponthi pon Halapu MP Horan Singh Bekanija Tenki India det PRlo emethang kipher ke thak api arisi chingthang nang jipu akache songalong ilitum kipher ke thak api arita laso long kachirab dundo lapen methang ke rengjia phanta laki isi arisim lopu MP Horan Singh be ningjesi epai nangkitun pia han an kichome nahok ta longa thaibe puasonsi emethang kipher ke thak api ari kachingthang ason ningkangsam nahok ta be pusi MP Horan Singh be ningje স্বাধীনতা সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে আন্দোলন নেতৃত্ব লৈছিল আৰু এই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত বহুতো হিষ্টৰিকেল আৰু স্পেচিয়েল এণ্ড মেজৰ ইভেণ্ট এই আন্দোলনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অলপ আগতে আমাৰ সন্মানীয় EM নাৱৰীয়া ক'লে স্বদেশী মুভমেণ্ট এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই কথা তেখেতে ক'লে 1905 ঠিক তেনেকৈ Chithan ponme kedamtang preser kebra pho aninkan areng ki logatum India det kachari bomhot khayapo Mahatma Gandhi ahin pen emethang adet ki pher ke thak api arisi chingthang nangji lapen angtan api ri onangji pu isi akache song padoponno lasofi kedamtang ningkan surihini rakre pho aninkan pai ni phai troxi arni Tamil Nadu Chennai along se India Prime Minister Narendra Modi pen National Handloom Day pu katalon jaimek dengponno Camera person Roshan Hansip and Sarjip Kathar, Karbenglong Live. Pini Adap Abirta ke lapon sekang toniklo do methagmi kardom.